nyuma yuko uno musore we yari yamenye yuko uno mukobwa yamukoreye ubugome, ntabwo ikintu cyo kubana n'uno mukobwa cyangwa se cyo gukomezanya umubano mu by'ukuri ntabwo cyari kikimurimo, ahubwo yari yatangiye gutegura inzira zose zatuma atandukana n'uno mukobwa. Bigeze mu masaha ya nijoro niho uno musore yaje gukuramo bya bipimo yitwaje mu by'ukuri bya za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, aripima arangije yereka uno mukobwa, ahita amubwira yuko ubugome yamukoreye cyangwa se ubuhemu yamukoreye ko nawe agiye kumwitura. Niho rero yaje guhita afata cya cyuma yari yakenyereyeho. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunze mudukurikira ku Ivuko TV aho muherere hose, yaba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, aho muri hose muri rusange ndabasuhuza kandi ambifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ya rero nk'uko muri kwibona, iyi ni inkuru y'agahinda, iyi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje ku mukobwa witwa Leonarda waje kuva mu buzima mu by'ukuri yambuwe ubuzima n'umukunzi we bakundanaga ndetse bari bamaranye imyaka irenga 5 barimo basezerana kubana. Rero ni inkuru mu by'ukuri yaje kumenyekana ku itariki 9 z'uku kwezi kwa munani, aho umusore witwa Clinton yaje kujya mu rusengero, maze mu gihe pasiteri yaratanze umwanya yuko buri muntu wese ushaka kwegerana n'Imana ufite icyifuzo yahaguruka akajya imbere, maze pasiteri akamurambikaho ibiganza akamusengera. Rero nibwo uno musore mu by'ukuri witwa Clinton nawe yaje guhaguruka, maze aratera intambwe yegera imbere ndetse afata mikoro atangira gusaba imbabazi yuko yaba yarakoze amahano, yaba yarakoze icyaha gikomeye, aho yaje gufata umwanzuro mubi ugayitse maze agahemukira umukunzi we mu by'ukuri bari bamaranye imyaka irenga 5 ndetse barimo basezerana kubana akaramata. Rero nyuma yuko pasiteri mu by'ukuri abonye aya makuru, nyuma yuko pasiteri abonye uyu musore ayiyemerera aya mahano yaje gukora, nibwo mu by'ukuri yaje guhita hamagara polisi kugira ngo nayo ibe yaza yumve ubuhamya bw'uno musore, niyumva mu by'ukuri bakwiye kumubabarira babe bamubabarira, ariko nanone nibumva uno musore akwiye guhanwa abe yahanwa mu by'ukuri. Rero nibwo polisi yaje kuba yahasesekara ndetse uno musore ahita atabwa muri yombi, kugeza ubu ngubu akaba arimo akurikiranwa na polisi kugira ngo aryozwe ibi yakoze. Ariko ni mu gihe abakristo ndetse n'abandi bashumba bari muri iri torero bari kuvuga yuko uyu musore mu by'ukuri ari intama y'Imana, kuko kuba yafashe umwanya akiyeza naho yaba afunzwe, ariko abafunze umubiri mu gihe roho ye cyangwa se ubugingo bwe buri mu biganza by'umwami Imana cyangwa se mu biganza by'Imana Data wa twese. Ahangiraje reka mbere yuko nkomeza mbanze mfata umwanya nshimire buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore tujye turushaho kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Ya rero iyi nkuru mu by'ukuri y'uyu musore ndetse n'uno mukobwa yatangiye mbere y'imyaka 5, aho uno musore n'uno mukobwa baje gukundana, ariko mu buzima bwabo bwa buri munsi bahuraga bakaganira ndetse bakanyuzamo bakaryamana nyine nk'abantu bakundana. Rero nyuma y'igihe nibwo uno musore yaje kumenya yuko yateye uno mukobwa inda, ariko amenya yuko uno mukobwa yamuteye inda nyuma yuko uno musore nawe yari amaze kujya kwa muganga bagasanga yaranduye sida ngo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zandurira mu myanya myibarukiro, ariko amenya neza yuko uno mukobwa ari we wamukoreye ubugome, kuko na mbere hose uno mukobwa we yarazi yuko arwaye sida. Rero mu by'ukuri urumva uno musore byaje kumubabaza ndetse bimutera agahinda, nicyo cyaje gutuma ahita asaba uno mukobwa bakundanaga yuko yakuramo iyo nda ndetse ko nta yindi sano bagirana nyuma y'ubuhemu yamukoreye bwo kumutera sida. Rero uno mukobwa ye nk'umukobwa uri mu myaka 45 ntabwo iki kintu cyo gukuramo inda yaje kucyemera, kuko murabizi yuko bijya bibaho ko n'umuntu urengeje imyaka 45 kugira ngo azatware inda abone urubyaro, cyane cyane ku gitsina gore biba ari amahirwe akunda kuboneka gakeya. Rero nicyo cyaje gutuma mu by'ukuri uno mukobwa ahakana yuko adateze gukuramo inda, ahubwo agasaba uno musore yuko babigira vuba ibijyanye n'urukundo rwabo, bakaba babishyira mu bikorwa ndetse bakaba basezerana bakabana kubana, bagasezerana kubana akaramata mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko nanone rero nyuma yuko uno musore we
yari yamenye yuko uno mukobwa yamukoreye ubugome, ntabwo ikintu cyo kubana n'uno mukobwa cyangwa se cyo gukomezanya umubano mu by'ukuri ntabwo cyari kikimurimo, ahubwo yari yatangiye gutegura inzira zose zatuma atandukana n'uno mukobwa, buri wese akajya kwikomereza ubuzima bwe. Rero nicyo cyaje gutuma uno musore agomeza guhatiriza uno mukobwa kugira ngo abe yakuramo inda, hanyuma buri kintu cyose cyabahuzaga, buri sano yari iri hagati yabo ibe yava mu nzira cyangwa se ibe yavaho. Ariko uno mukobwa akomeza gutsimbarara ku kijyanye no gukuramo inda, mu by'ukuri akomeza kubihakana. Nyuma rero yuko uno musore abonye ko umukobwa atsimbaraye ku kijyanye no gukuramo inda, nicyo cyaje gutuma amutuma kugira ngo babe bagenda bahurira ahantu mu by'ukuri babiganireho ku bijyanye n'urukundo. Ariko uno musore we yamaze kumutumiza, yamaze kugambirira igikorwa kibi cyo guhita ahemukira uno mukobwa, akamwica akamuvana mu buzima. Nicyo cyaje gutuma rero uno musore ahita apanga umugambi yuko yahurira n'uno mukunzi we muri hoteli kugira ngo azamuhemukire nta wundi muntu ubashije kubimenya. Nicyo cyaje gutuma bakora urugendo bagera mu Kampala mu mujyi, ndetse bajya muri hoteli. Ariko mu gutanga ibyangombwa nk'abantu baje muri hoteli, uno mukobwa niwe waje gutanga ibyangombwa, kuko ibyangombwa by'uno musore bitaje kuba byagaragara ndetse ngo bibe byajya muri sisiteme y'abantu ino hoteli yakiriye. Rero mu kwinjira muri hoteli, uno musore yari afite ibipimo bipima zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo mburugu ndetse n'izindi. Hanyuma rero yitwaza n'icyuma, ariko agenda yagishe ku buryo butagaragara, ku buryo nta muntu wamenya yuko ari ikintu cyangwa se hari intwaro yaba yinjiranye muri iyo hoteli. Abigeze mu masaha ya nijoro, niho uno musore yaje gukuramo bya bipimo yitwaje mu by'ukuri bya za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aripima, arangije yereka uno mukobwa, ahita amubwira yuko ubugome yamukoreye cyangwa se ubuhemu yamukoreye ko nawe agiye kumwitura. Niho rero yaje guhita afata cya cyuma yari yakenyereyeho, atangira kukijomba uno mukobwa ku mutima ndetse no mu nda no ku izosi. Birangira uno mukobwa ahise ashira mu mwuka, ndetse uno musore nawe ahita asohoka ava muri no hoteli aragenda. Rero bikeye ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi, bigeze mu masaha ya saa 3, nibwo abakozi bo muri no hoteli baje kumenya yuko hari amahano cyangwa se hari amarorerwa yabereye muri no hoteli yabo. Ariko nyine kuko uno mukobwa mu kwinjira muri hoteli ntabwo yari yerekanye yuko afite umushyitsi, ndetse n'uno musore ntabwo ibyangombwa bye byari byigeze bijya muri system, ntabwo bari bamuzi nk'umuntu bakire muri hoteli. Nyine ubwo ntabwo nabaca gusobanura neza uburyo ki ino hoteli nayo mu mikorere yayo yaba yarakiriye umuntu, ntibamenye yuko umuntu yinjiye ndetse ntibamenye n'igihe yasohokeye. Ariko nyine murumva yuko ari ibintu bitoroshye, ndetse ari ibintu mu by'ukuri birimo amayobera. Nyuma yuko rero uno musore asohotse muri no hoteli akagenda akagera hanze, nibwo yatangiye kugenda azerera mu gihugu cya Uganda, arimo acika bisa nkaho arimo guhunga. Ariko mu by'ukuri nta muntu wari umuzi, nta muntu wari wamenye yuko yaba ari we wakoze ayo mahano, ahubwo icyaha kimurimo nicyo cyatumaga akomeza guhunga ndetse ntagira ahantu yicara ngo abe yatuza. Rero ku itariki 8 ku itariki 9 z'uku kwezi kwa munani, niho uno musore yaje kujya mu rusengero. Mu kugera mu rusengero asanga pasiteri arimo kwigisha, ndetse pasiteri aza gutanga umwanya wo kwihana ku bantu bagomeye Imana, ku bantu bafite ibyaha bakoze imbere y'amaso y'Imana, ndetse ko n'abafite ibyifuzo bahaguruka bakaza, pasiteri akabarambikaho ibiganza akabasengera. Rero uyu musore nawe nk'umuntu mu by'ukuri ari umaze iminsi mu by'ukuri igera ku 10 cyangwa se ku minsi igera ku 9 akoze igikorwa nk'iki ngiki cy'amahano, nawe ijambo rya pasiteri ryamukoze ku mutima, arahaguruka atera intambwe yegera imbere, maze asingira mikoro atangira apfukama hasi, atangira kuvuga bimwe mu byaha yakoze kuri ino tariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi. Atangira ababwira uburyo cyahemukiye umukunzi we, uburyo yamwishe, kabone yuko nino nkuru y'uno mukobwa apfiriye muri hoteli yari isanzwe izwi, yari isanzwe iri kuvugwa, ariko harayobewe abantu baba barakoze iki gikorwa cy'ubunyamaswa cyo guhemukira uno mukobwa.
rero uno musore nibwo yafashe mikoro atangira kubabwira yuko aya mahano aya marorerwa ari we wayakoze, ari we wiyiciye umukunzi we akamwica akoresheje icyuma kuko yamuteye ibyuma bigera kuri 4 mu nda, mu mutima ndetse no ku ijosi. Rero nyuma yuko pasiteri yumvishe aya makuru uyu musore yitangiye, pasiteri nawe ntabwo ibintu uko byihererana mu by'ukuri byamworoheye, kuko yahise yihutira guhamagara polisi kugira ngo ibe yaza maze babe bakurikirana uno musore kugira ngo bamenye neza kuko nibo ibi bintu ari kuvuga ari byo abe yabihanirwa, ndetse bamenye niba hari ikindi kibazo yaba afite kugira ngo nabyo babimenye babe bamufasha. Rero nyuma y'uko polisi hageze na nyuma y'iperereza yari yarakomeje gukora, basanze koko uno musore ibyo avuga ari ukuri, ari we wakoze aya mahano mu by'ukuri yo kwica uno mukobwa w'imyaka 45, mu gihe uyu musore w'umukunzi yari afite imyaka 24, aho uyu musore yahamije yuko yumvaga atewe ipfunwe no kuzabana n'umuntu umurusha imyaka 44, n'umuntu umurusha imyaka 21, kandi nyuma yo kumukorera ubugome bwo kumutera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero uyu musore yasobanuye yuko aricyo cyamuteye agahinda, cyamuteye umubabaro ndetse kigatuma agira n'umujinya kuba yamuhemukira ku buryo bungana gutyo, ariko nanone yemeza yuko umutima we yumva wari ubohokeye guca bugufi ndetse ugasaba imbabazi abantu n'Imana. Asoza avuga yuko nubwo polisi yabamutaye muri yombi ndetse yaba yagiye kumufunga, ariko avuga yuko umutima we yumva ubohotse. Rero mu by'ukuri inshuti bakunze mudukurikira murumva yuko ibi ari ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ariko nyine dukomeza gusenga kugira ngo Imana ijye tuba hafi, Imana ijye dukomeza mu bihe nk'ibi bigoye, mu bihe nk'ibi ngibi mu by'ukuri biruhije, ariko nanone umutima wo kwihana, umutima wo guca bugufi, dukomeza gusaba Imana ngo ijye ikomeza iduhe umutima wo guca bugufi ndetse no kwihana. Ngira ngo murabizi yuko ku kintu kijyanye mu by'ukuri n'ubugome nk'ubu ngubu tumaze iminsi tubibona ahantu henshi hatandukanye mu Rwanda, cyane cyane Rwamagana, za Kayonza ndetse n'ahandi, ariko noneho murabona yuko no mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane nka Uganda naho ibintu bijyanye n'ubugome, ibintu bijyanye n'ubuhemu naho murabona yuko birimo bivuza ubuhuha. Rero mu gusoza ikiganiro cyanjye nasaba mu by'ukuri abantu tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, abantu mudukurikira ku Ivuko TV, yuko twajya dufata umwanya tugaca bugufi, umwanya tugasenga, kuko murabona yuko Satani arimo agaba ibitero ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda muri rusange. Murumva yuko ibintu mu by'ukuri bitoroshye, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda. Ngira ngo tumaze iminsi mu nkuru y'akababaro y'umukobwa witwa Umuraza waje akicwa urupfu rubi, akicwa urupfu rw'agashinyaguro ndetse ruteye agahinda, aho baje kumwica bagafata bimwe mu bice bye by'umubiri, ibice by'ibanga, bakabifata bakabikata bakabikuraho bakabimanika mu gishyitsi, ndetse n'umutwe we bakawujyana ukaburirwa irengero. Ariko ku munsi w'ejo tariki 14 z'ukwezi kwa munani, ndagira ngo mbabwire yuko aribwo umutwe w'uno mukobwa witwa Umuraza waje kuba waboneka, nyuma yuko uje kuvumburwa n'umuntu wari wiragiriye ihene mu ishyamba hano hafi yaho babonye umurambo we, ariko ngo haza kumanuka undi muntu watwikaga amakara ari kumwe n'imbwa. Iyo mbwa rero niyo yaje gukomeza kumanuka isatira hasi ku mugezi, ngo maze iza kuzamuramo uwo mutwe mu by'ukuri w'uno mukobwa Umuraza. Rero kugira ngo uno mushumba wari uragiye ihene amenye yuko mu by'ukuri uwo mutwe ari uwo mukobwa mu by'ukuri witwa Umuraza, yaje kubona ino mbwa hari ikintu irimo gukururana, ariko kuko yabireberaga kure ntabwo yari yamenye ibyari byo, ariko nyuma yo kwegera aza kubona yuko ari umutwe w'umuntu. Niho yaje guhita abwira rero nyiri ino mbwa wari uje gutaba icyokezo cye cy'amakara, amubwira yuko yagira vuba agatesha iyo mbwa uwo mutwe ifite, kuko bishoboka yuko yaba ari uw'umukobwa witwa Umuraza wari umaze iminsi apfuye, umutwe ukaburirwa irengero. Rero nibwo baje guhamagara iwabo w'uno mukobwa, nabo baza kureba basanga mu by'ukuri uyu mutwe ni uw'uno mwana wabo. Rero bahise bihutira nanone kujya gukomeza umuhango wo kumushyingura, kuko n'ubundi bari bafashe umwanzuro wo kumushyingura, bagashyingura igice kimwe, ariko urumva ko byari bibaye amahirwe kuko ibice by'umubiri we wose byari bibonetse kugira ngo babe babishyingura mu cyubahiro.
rero murumva ko izi nkuru mu by'ukuri ni inkuru ziteye agahinda. Ngira ngo nanone ni indi nkuru yabonetse nanone mu karere ka Rwamagana, aho polisi nayo yaje kuba yarasa ibisambo bigera kuri 2 ubwo byafatwaga bikagerageza kurwanya inzego zishinzwe umutekano, ariko nyine polisi ikaba yakwirwanaho mu buryo bwo kwitabara ikarasa bino bisambo cyangwa se bano bagizi ba nabi. Ngira ngo munabizi yuko ari nyuma yaho abagizi ba nabi cyangwa se ibisambo biteye kuri depo yacuruzaga inzoga, hanyuma bakica abazamu 2 ndetse bakiba depo yari irimo amakesi agera kuri 300, ndetse bakatwara n'imashini ya IBM bakayitwara kugeza ubu bikaba byari byaraburiwe irengero. Rero mu by'ukuri murumva ko ari ibintu bitoroshye, ariko ku bantu tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, abantu mudukurikira ku Ivuko TV, ndagira ngo mbasabe mujye mureka dufate umwanya dusenge, kuko murabona yuko Satani yakajije umurego kugira ngo yakomeze guca intege abantu basenga, akomeze guca intege abantu bari mu byizerwa mu by'ukuri. Rero reka mbashimire, murakoze cyane mwebwe twabanaga, mbashishikariza gukora subscribe ku bantu bageze kuri no channel bwa mbere, ariko nanone nshimira buri muntu wese wakoze subscribe. Rwongeyeho twari kumwe na Rigad Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.